Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyang ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arnel. Manipod Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Best friend ko ni Neil, manipod pa'y elementarya kami. Addaan kami adwa itinobya. Ket jak ninamnama adumteng ti aldaw, nga agayatak met itinobya na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Arnel, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Oh, at iti arak ngayon naman ta, pare. Masapol ka di pa iti arak, pare. Sakbay nga brodak. Agistorya ta pa'y. Sige man lang yan. Sa nabale, tasan tamat nga agbartek. Kaya na datamat dito'y balay. Amang isumanan ti pagsubagan nyo kini Megan. Wan kayam, kumusta kayo kini Megan? Okay kami lang, pare. Naayayok mo't lang. Swerte ka kini Megan, pare. Napintas. Nalaing kan baknang. Aywan kayang, pare. Ningay, Kate. Flight mon inton bigat. Ngam, saan mo't ngam meditoy? Ay, saan mo anam naman nga umay tinobyak? Busy iti trabaho na. Ken, masakit ka nun itatang na. Naka-order ako iti kananta, babe. Agyaman nak, babe. Pasensya ka na. No saan ko replyan dagiti text mo. Busy ak namin. Okay lang, babe. Awan pag tinaga. Agyaman ak no kasta. Awan kayang. Anniversary tayo itong Sabado. Awan ka dito ramidan? Taag-date tamanin. Ha? Ay, saan nakasigurado nung makarwarak ng Sabado? Amumat nga ado ti trabaho. No kasta nga, Rod. Mabalinmat ngayon itong Domingo. Wino, Lunes. Ni, babe. Sino tinag-text kan ka? Ni Mami. Pasensya kan, Ada ka no ni Mami di apartment ko. Masapol nga agawid akon. Taadda na patag-apagsaritaan mi. Pare, panag-unak. Ada ilimlimod ni Megan kanyak. Ha? Ne, anya ko mangay. Tsaka mo, pare. Ngamdakkel tinagbaliwan ni Megan. Anya nga ron ti plano ita. Uwan kayang, pare. Saan ka din nga asidag ti apartment mo? Iti apartment ni Megan? Pare, mabalin ka di abantayam. Bueno, si Putam no asino ti ikuyukuyog na iti apartment na. Tinakunahan na ngamin kanyak. Ni Mami na ti kanayon na akakuyog. Ngam, ti pakasta awak. Apay adin na kayat asumarong karak kunkwana. Pare, mabalin mo't apagsaritaan nyo ti maipapan iti dayta. Pare, saan mo't laang na ibaga ni Megan kanyak tipod no? Pare, matulungan na kadi iti planok. Oh, kumusta pare? Ada ka din nakitam? Idirabi Ada kadwa ni Megan alalaki. Sino pare? Saan nga taan ni Manong na? Jack am mo. Ngamsaan na ni Manong na dayjay? Nakaholding hands da. Nakitak tupay nga inagkan na ni Megan. No kasta. Pudno ti atap ko. Nga adda sa bali nga yaw awid ni Megan iti apartment na. Iso apare, dito'y kalangan amaturog. Iti kasta, kutsika mismo ti makakita. Amangan no panunutom amang rabraba kaklaeng. Pare, dakkel ti panagtalag ko kan ka. Anya nga tanu awagam ni Neil, tapno agjajaming tayo dito. Arnel, anya ti aramidam dito Kaya't ka lang sorpresahan. Dakos ka di, Megan? Saan mat? Sa anak namin anak kalinis. Nakababain mat kan ka.
Apay akas lang madandanagan ka. Ha? At nakadilim-limod mo kanyak. Awan. Awan, babe. Anya ko matilimod ko kan ka. No kasta nga rod. Asino di kadwam itirabi? Kadwak? Awan, babe. Saan ka rin mo idirabi eh? Agul-ulbut ka. Ha? Mingmingam anaimbag da ito aladawan. Si kadatasan ka di. Asino da ita kadwam? Di ko nam nga ta. Kat saan kayo anakita? Babe, agpalawagak. Diyak kasapulan ti panagpalawag mo. Ay, ayatan ka. Kanak kumapay iti may sa agundaway. Saanen? Gaputa itabot lang. Brektan. Sumrag ka kadi, pare. Wen, kabailak magkidi. Sigurado ka. Saan mo apilitan no saan mo pa'y akabailan? Ang mga nuan niya pa'y timapasamak ka. Uwan pare, manungal daw asana kasi Marek. Ang mga nawan ti sweldok. Sige. Ay, ngam pare. Anya nga iti ibagak ka ni Megan no may dito'y kondo unit mo. Ibagam nga wanak. Kanjak kayat ti makisarita kan kuana. Nakiwin naswasa kon kini Megan. Ha? Ni, apay man. Adan sa baling ay ayatan na. Iyaw awit na pa yun na apartment na. Anya? Da kayo nga kininil. Kumusta kayo maten? Ay, busy ka no iti trabaho na. Iso adi nakawawagan. May iliwak nga rod kan kuanan. Ngam awan mat maaramida. Urayik latan ati panagawid na. Ay, kasta kumamot ni Megan. Talagang ay ayatom ni Megan ha. Asin mo timang sukon kan ka, Kate? Awan, agurayak iti taksi Awan mat ninil amang sukon kanya. O kasta, umay ka nga ro din. Ta siya kung timang itulod kan ka. Ha? Sigurado ka? Wen, apay kita na saan? Awan pagtanagam. Ta saan kamat niya agawan kininil. Agyaman nak iti panangitulod mo kanya, Arnel. Pasensya am ni tatang ko Masakit ngamin. Iso asaan na ka makasalita. Okay lang, Kate. Oh, at titi ka, Pem. Agyaman, uwan kayam. Asino nga iti mga asikaso kini tatang mo? Tungkal agtrabaho ka. Ibilbilin ko kadagiti ka aruba mi. Masapol ngamin ngagtrabaho tapno adda maigatang mi iti agas na. Siyak lang ngamin tinamnamaan ni tatang. Kasta ka di? Oh, kat, saan ka kadi amarigatan? Marigatan ngam an-anusak para kini tatang. Nagsuwerte laki din ni tatang mo, Kate. Saan nga amin nga anak? Kat kasta ti kapanunutan na. Apay-api na umaynak dito'y, Arnel. Gapot na kahit kalahin na makatuhan, Kate. Anya? Saan arumbang dayto nga aramidan ta? Kasanon no maamon ni Nil? Saan kamot niya agawin kan kuana? Ala, agtugaw ka kitin, tamangan ta. Amok apaboritom da kita amakan. Kasano anamam a paboritok da kita? Asino kumapay ti mga ibagakan niya ngay? Ninilaan. Embagpay kan ka tamaawagan na ka. Ha? Apay, saan nakakadingay nawagan? Saan? Manun abulan tinapalabas. Ngampulos adinak inawagan. Kaya't nakalaang siguro sorpresaan na? Anyat kaya't masawan. Awan. Mangantakitin. Arnel? Isu ka di dahit ababait, insukat mo kanya.
Megan? Megan, anya aramidam dito eh. Apay alikliklikan na. Kadwampay day ta babae? Saan na ka din ngay ayatan, Arnel? Megan, adan sa bali ngay ayatam, saan ka di? May sa atawanin tinapalabas, sipod nagsinata. Megan, saan ko a boyfriend ni Arnel? Kat, anya nga ron ti panagkunayo iti kastingar aramidin nyo. Si Kamot Arnel, isukat naklangarudan, iti day tapay a babae? Apay analiday ka, pare. Agawid ka nun ni Neil, pare. Ni, kat apay kumaamalidayan ka ngay, pare. Saan ka kadi amaragsakan? Tagawid ang tibis printa? Pare, parag ko nagkat. Agayata kong kinikit. Itilas od ti makatawan. Nakariknak iti nagpaido mga ayat ken kuana. Pare, dakas dayta. Amok pare. Yan sa nabale. Ta sa anak pa'y matanagpod no ken kuana. Ay, isumat lagayam analiday ka amang ibaga. Nga agawi din ni Neil manipod Canada. Ay na pare, no liniklikam kumanikit ididamo pa'y laeng. Di awan ko matikas ta problema ita. Kumusta kayo meten, Arnel, Oliver? Nasayat kami met, pare. Oh, si Kangay. Okay lang, pare. Agyaman nakta nakaumay kayo dito balay. Hello, kada kayo adwa? Hello. Sige. Mapanak pa ijayan ni Mami, Han. Sumurot ka inton madamdama, ha? Okay, Han. Panawan kayo pa'y dito'y Arnel, Neil. Tapanag ko na at darumbang apagsaritaan nyo. Pare. Sino da jay? Kunak man nun ni Kate, ti girlfriend mo? Jack impagarup nga dapay gayam Hazel iti biyag mo. Arnel, ayun ni Neil. Magagarin ang makakita kan ko na. Kaya't ko ang makita ni Neil. Kate, sapel ako matasan ka amak maklahat. Adan sa baling ay ayatan ni Neil. Anya? Saan? Saan na pudno day ta, Arnel? Pudnotin bagak, Kate. Makitkitam ka di day ta babae ang nakasuot iti red a gown? Isuday ta ni Hazel. Tipyan si Ninel. Saan na pudno day ta? Kaya't ko makasarita ni Neil. Anya ti aramidam dito. Pudno ka diti ko na ni Arnel. Andan sa baling ay ayatam. Iso asaan na asinukon. Pasensya kan, Kate. Ngam iso ti kayat ni Mami nga ikalaysak. Diyak ko maumanugot iti kayat ni Mami. Ngam, agayatak matan ka ni Hazel. Agyaman nakta sinurot na kitibalay, Arnel. When, Kate? Pasensya amon tinaramid ni Neil. Awan basol mo, Arnel. Kate, syaklat ako man tinagdaton iti ka. Anya? Agayatak launay kan ka, Kate. Arnel. Katlo ko sa pulam ti kasarsarita. Saan ka ngagduado ang umasidag kanya? Adda aklat ta ditoy. Para ken ka. Sakbay ang nagsubli Daniel ijay Canada, nagkid daw pa'y iti pamakawan kini Kate. Kalpasan mo ti may sa atawan, inaklon nak ni Kate. Ket ita, busy kami iti negosyo abinangon mi. Saan kami pa nagkalaysa, ngem namnamaan mi adumting tumatlaeng dayta nga aldaw. Tinapateg, ay ayaten mi titunggal maysa. Alakastan ket agyaman nak iting kay panangidrama iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo,
Arnel. Arnel, pagayam ko, agyaman iti daytoy apakasaritaam. Numaminsan, adadagiti ditay namnamaan a pasamak, tapnula ang agsabat ti dalan, dagiti na ikari iti tunggal maysa. Akas ka Daniel ken Hazel, ken kastametan kada kayo kini Kate. Ala, sapela kumatag tultuloy ti ragsakyo, ken ituloy yo tag tinulong iti negosyo yo, para iti masakbayan yo, ken para iti panagkalaysayon to. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Arnel, iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Ken iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan nga Arnold at taga Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Jak pagpangas, addamat lang ak. Kat dayta ti paspasikat ko kadagiti padak ababbaro, kastamat ten kadagiti babbalasang. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arnold, diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Wanyoli, dayta ti pudno. Idadak pala iti high school ay nagadua ababa iti sumursurot kanyag. Anya? Agaapa da pa ya. Agpipinungot da. Talaga? Adadamanan iti adak iti college. Adda pa'y sumurot idi kanya kay Jay Dagusko. Kasta ka di? Dahil tiga po na asa anak-anak kagraduar. Ngamin, itartarayak dagita ababay. Talaga? Wen, Yoli. Anya itayan ti gatgatangam, Arnold? Ikanak man iti kape kan tinapay. Inayon mo pa lang iti lista ka. Sana bale? Bayadak to into nagsweldo ak. Sige. Mabit lang taikan kan, tapno agawid kan. Marengrengak kadagiti bagbagam kanya. Anya? Sana bale tapod numat amin ngayong bagak. Kanamok, Yoli. May sakamat nga gusto kanyag. Anya? Oo. Hindi ka naglibak. Ag gusto ka kanya-kanya. Ay, sa anak nga gusto kan ka, Arnold. Saan, Apulos? Wanya nanang, mayat ka din dito suot ko? Bagay ko ka di? Wen, bagay mo, anak ko. Nanang, inakagaram. Ha? Sa dinuti pa naman ako, nakapurma ka. Nagbanglo ka. Inak man arman ni Jessa, tatang. Una, imposible di nakakayat. Kani agar aroyo ti kinatayar maawanak ka. Imala ka nga minkit kanyak. Uwan, tatang. Talaga nga imalak iti kinataryo. Hoy, sumarteng kayo man. Kaila agbain iti kasta asasawin nyo. Puno mo't anatayar kami kani Arnold Iso asya ti malana. Tanya man anti kayat mo asawan iti dayta mando. Laadak nga inana. Dayta mo ti pudnaw. No laadak, apay akinayat nak nga rodmag. Ay, kwa, napilitan na ka. Agraraman ka mo't alaklak ayan. Ala, di ka agrikyari, nanang, tatang. Sige, inakon. Kat ipasigurado ka na kayo. Maaram ko adagos ni Jessa. Agkapeta pa'y Arnold.
tani nalamakan. Ay, katuan na. Agyaman na ka. May titimpla ma. Anya ka di gagaram, taimay ka? Siyempre, gagangay iti baro, anataer akas kanyak. Agpasyar iti napintas sa balasang. Sapay la kumata, di mo tagidaksa na. Ngamin, agayatakan ka, Jessa. Kukwa. Wen, agayatak launay kan ka. Kat sapay la kumata sungbatan nakitan. Anya, nagbiit matan. Mabalin ka di apanunutak pa'y anaimbag. Ay na, Jessa. Saanan? Apay panunutan pa'y lain? Sungbatan nakit din. Saan mat anala ka dayta Ita lang nga umay kaagaram. Ita, sungbatan ka na dagos? Awan mo tirong ba nga panunutan? Kita anak man. Agar aruyot ti kinatayar ko. Isu asaan na narumbang nga panunutan pa'y. Anya? Sungbatan nakit din. Ngamin, saan kantong agbabawi amang sungbat kanya? Salpagmat day di adyasa. Di nagpala sungbatan mat. Nagtaerak lang aruden. Agdwa-dwa pa ilang amang sungbat kanya. Ay naanak ko, saan ka di akas na ti ugalim Agpakumbaba ka man mag. Di mo man sasawan ti kasta. Akanayon anataer ka. Pudnumat nga min, nanang. Ay na Arnold, kinalastog ti kasta. Bayam ati tao ti mangibaga anataer ka. Saan asika? Uray ta pudnumat. Natarak mata talaga, nanang. Oh, kita anak man. Oh. Abang ko pa iti artista. Wen, angam sana rumbang asika mismo ti mangidaydayaw iti bagi man ako. Tasika ti kababain iti dayta. Urayam ati sabali at tao ti mangidayaw kan ka. Oh, Atoy, Yoli. Agbayad kan iti utang mo, Mr. Guapo? Uy, mayat man tawag mo kanyak, Mr. Guapo. Sabagay, pudnumat. Alang arudan, bayadam aminan nga utang mo. 1.5 amin ti utang mo. Uy, sakto ti total ko Oh, Antoy, 1.5 data. Agyaman nak. Oo. Apay akasta ti panang kitam kanyak, Yoli. Nakapagpagkat ti panang mat-mat-mat mo kanyak. Anya? Gusto ka kanya. Di mo nilibahak. Anya? Ay na, oray gwapo ka. Sa anak nga gusto kan ka. Ala, ingkan. I love you, Yoli. Ha? I love you, kunak. Uy, hindi ka man. Agawid kakit din. I love you talaga, Yoli. Dahil tatipod no. Napintas ka. Isong I love you. Anya? Wanya, sungbatan nak ka din? Oh, pari Darwin. Sikamat na masabat ko. Papanam. Di ta balay dayoli. Apay? Inaklag pasyar Gagangay iti baro. Agpasyar iti balasang. Sika? Agpasyar iti balasang? Iti dayta nga itsuram? Ne, apay ti itsurak, pare. Nakauguging ka di tirupak. San matkit di? Kaslakasta na. Anya? Ngamin, naglaad ka, pare. Kita man talapayag mo, nagdadakkel. Sakit day tabibig mo. Kaslakim mabibaw. Awan na. Awan ti magimulam, no kastalaeng, pare. Tano kumakasla ka kanyak anataer, di sigurado kumasungbatan na kati armam. Uy, awan nak ka di. San met? Ibagbagak lang tipod no. Isu ana say-saya at langan no agsublikan ni Balayo. Ngamin, sigurado matlaeng apaayan na ka ni Yoli. Ngamin, siyak ti kayat na. Di ta ka man langan. Tamangan, numadanog ka pa'y. Hoy! Malas mo, Darwin! Tas saan kamot ngamin anataer?
Kahit, adyan ay tinapasamak anak ka. Sinumbatan na kan terarman. Saan pa'y matkit di, tatang? Ngem, sigurado daytan. Ay, kay malaka mga kanyak anatara na ka. Agasan ta oray ladwa terar mungay. Nangag ko day ta pagsarsaritaan yung agama. Hay, Arnold, di ka agpangpangas. Tama nga no agbabawi kan tao. Ay, nabakit? Saan mo't akinapangas ter aramidin ti anak ta? No di kat ibagbaan. Sumardeng ka man na laklakayan. May saka mo. Laklakayan ka lang nga awan panunot na. Ay, nasikamot bakit? Tagunget ka man ako nakaw. Imbes abagbagam day taputot mo. Ngam saan? Tapakaragsakan pa'y kitdi ti kinalastog na. Puno mo ngamin anak katataer ti anak ta. Bakit? Ay, sumardeng kan. Na. Kat si Kamot Arnold. Baliwam ti kasta nga ugalaim. Apay. Di ka agbain, asi ka mismo nga akin bagi ti mangiday dayaw di tabagay. Adi mo orayan ti sabali ang mangidayaw kan ka. Saan na bali, tapod numat, nanang? Kan anya day tanangag ko adwa ti ararmam, Nanang. Talaga, adwa ti ararmak. Ken, mangkitak pa iti may katlong armak. Di oray man paggigiddanak ti sangapulo a babae nga arman. Sigurado. Aggigiddan damat amang sungbat kan niya. Ay, ayos! Mayat! Anya ti ayos di ta si kalaklakayan! Ayos ata sa nga pulo a babay ti magsungbat kan kuana. Nukas ka sa naw, di itid mo kanyak tay 5, anyar naw. Ay, katwa na, tata. Ay, no! Agsakit ti ulok ka na kayong agama. Hay, Arnaud! Saan anasaya at apaggidda ng mga arman ti dua a babae? Ay na anak ko, di mo pagayayaman dagiti babae. Taamangan no dakas kang tumatlaang iti udin na. Hala, wala, nanang. Nasaya at no kasta. Danggam ti balakad ko, tapagsaya ataw. Anyang Jessa, kaano asong batan na? Talaga mat nga ayatan ka? Arnold. Mom, oray simple ka lang nga babae. Ngam napintas ka. Arnold. Alam na, sungbatan na kon. Sige, Arnold. Sungbatan ka. Ha? Talaga? Sungbatan na kon, Jessa? No kasta, girlfriend kan? Ayos! Gumatak man diti shampoo, Yoli, sweetheart. Ha? Oy, payakas na ti awag mo kanya. Anya, sweetheart. Apay, di mo kayat? Mabit lang, talap ti shampoo agat gatangam. Oh, atoy. Yoli, sweetheart. Ti imak, Arnold. Pinatpatamatan. Well, ngamin, ay ayatan ka talaga. I love you, Yoli. Arnold. I love you. No talaga nga ayatan na. Saan dito istor ko ti pangaramam kanya? Umay kay di balay. Sana nanaskan nga di balay yo. Ngamin, agsangsango tamatan. Arnold, ibat mo ti imak. Ama ano da makakita ka data. Sige. Ibatak, ngamnas ka na sungbatan nakpay. Anya? I love you, Yoli. I love you too, Arnold. Ay, mayat anak ka. Mayat! Sinungbatan na kagayam ni Yulay. Uwan, tatang. Duada anang sungbat kanya. Nagtangkan talaga ti ulom, Arnold. Imama ka talaga. Nanang, bay-bay anda kadilatan. Uwan nga ron, apay ayata makibibiyang ka. Si Kamot man daw. Kabayatan alumaklakay ka. Umub-ubing mata panunot mo. Di mo pa'y mabagbagaan ta anak mo itinasaya at apang magbaga. Ay nabakit. Siyak. Di baruak pa'y. Ayos taon! Kinalastog mananday tangay bagam. Si kaki, di mo bakit? Sumardang kang kunanay!
Ay nananang, di yun ungtan ni tatang. Kan baybay anda ka di langit ti kayat kong haramidan. Ay! Di kaya't maragsakan, taado ababay ti gusto kanyak. Ta siyempre, natairak nga anak yo. Isumat ti ko na. Hay man daw! Sumardan ka na? Di mo kanunungan ti mading aramid tanak mo! Ay. Adaya madingar aramidin na. Awan mo. Awan mo ti mading aramid ko, ananang. Ay! Iso adi kay agungeten. Taim madun ti kurtret di tamuging yo. Oh, Darwin. Sigamat gayam deta sarsarunwak. Papanam. Di ta balay da Tata Ignas, pare. Ingkarman tay balasang na? Una. Ay na pare, saan kan ngagtuloy? Ngamin, di tamot lang ti pagturungak. Innakbat arman tay balasang na. Kat sigurado, siyak ti sungbatan na. Taadayo anatataerak ngam itisika. Anya? Iso nga gawid kan, ta sigurado ang mapaay ka lang. Naglastog kan, Arnold. So nabali tadamat ilastog ko. Oh, kita man tila nga taado Anya nga timakunam, Lastog ka talaga. Nauyaw ka pa Gaputan nataar ka. Uyaw nakmatan. Nataar ka nga agpaiso. Ngam nagalas mo ti ugalin. Wendig na, napintas ka unay. Iso asyak ti may bagay kan ka. Sungbatan na kuman. Anya? Sungbatan na, kat saan kantong agbabawi amang sungbat kanyak. Nagbiit mo tan? Isumat lang. Sungbatan na kuman. Tadi tamat lang ti pagturungan na. Wanya, agayan ayat ta ka dindig na? Hay. Ala ka dindig na. Sungbatan na kun. Total, natairak mat? Saan kantong agbabawi amang sungbat kanyak? Saan? Di ka pa'y sungbatan ita, Arnold. Anya nga iti amok. No adun tinapasungbat mo. Narigatan. Saan? Ngamin, siksika pa'y lang ti inaram ko. Wano, ni Darwin ti kayat mo. Nakagiddan ko itay kat, umay nakakanwarman. Ngam ko nga gawid langan, gaputa mapaymat lang. Ngamin, sigurado asyak ti sungbatam. Anya? Imbagam day takin ko na? Sobra ka mat. Inuyaw mo jay tao. Nasingpat day jay abaro. Una, ngam no kinatar ti pagsasaritaan, adayo ang natatairak ngam iso. Ay, sorry, Arnold. Itapay laang, naupay akong gan ka. Saan ka asungbatan? Ala, agawid kan. Lastog ka gayam. Anya? Siyak, pagawidan na. Iti da ito'y akin nataer ko, kasta ti bagam? Rumwar kakit din. Imbagpay ani Darwin ti song batak. Saan akas kan ka alastog? Jak pagan ano ray ta kinataer mo? Aniya? Yoli sweetheart, kumusta kan? Itamot lang. Ibabawit ti panang sungbat ko kan ka. Ha? Saan ka gayam apagan ano? Agasem? Inaram mo gayam ni Jessa? Kat sinong batan na ka? Ita, inaram nakmat? Sigate ayate. Saan kan ngay ayatan? Kan may sa? Talaga ang nagamiri sa iti husto? Saan ka gayam akayat? Tadyak kayat tilastog akaskan ka. Anya? Breaktan! Saan ka gayam nga ay ayatan? Manipod ita! Saan kan umay dito'y balay mi? Ngamin, agbreaktan! Jak kayat ti ugalim. Nalastog ka gayam. Ipangpangas mo nga ado ababae ti pasungbatam? Pwes, i-break kan! Anya? Sikakit di mat, Jessa. Saan ka di akasta? Naamwak pa'y nga inaram mo dadig na kanyoli. Ha? Jak kayat ti kaskan ka? Pudno anatar ka? Ngam saan mat gayam anasaya at aramid mo? Paglastog mo, tak kinatar mo. Agbreak tan! Sana, di nang i-break. Oray anya ti bagbagam, saan kan akayat? Break tan! Nagwarasan diti barangay mi analastugak kano, Mr. Lonely. Nagbalbaliwak matan. Ngem tunggal adda armag, bastedan dak adagos. Gapo itinadamag da may papankanyak. To'y pagayam mo, Arnold.
Agyaman akpagam Arnold iti daytoy apakasaritaam. Kanayon nakamat abagbagaan ti inam, ngem di kamat dimngeg. Isu nga ita, si kamat la ti kababain. Akat ala, nasayat mat ako naman nagbalbaliw kan. Ituloy mo ti agbaliw. Ipamay sampay lang ti panagtrabahom, kat agurnong ka. May saday ta apang managnak iti panagbaliw mo. Kat amok, dumtang tumatlaang ti babae aparakan ka. Adal kan kaday ta napasamak. Asaan anasaya at tinalastog, taapitam tumatlaang iti udina. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti tinagan nga Arnold iti Baguio City. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arnold. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Arapaap ko ti agbyag abaknang. Dayta ti rason no apay nga inarem ko ni Jinky. Ngemjak nam namaan asak matlagayam ti aglakam iti ibunga na. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Arnold. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anya? Waswasan tan ti ayan-ayat ta, Arnold? Juan, Nita. Lading itak. Ngamjak pa'y kayat ti maadaan iti kaayan-ayat. Anya? Kayat mo ka di asawan? Asa anak gayam nga ay ayatan? Dayta tipod no? Anay ko. Dayta di maiparbangken ka. Inaramnak? Tagayam? Sa anak gayam nga ay ayatan? Ha! Sayang lang ti panagayat ko ken ka. Aglinipat ako man, Nita. Sige, awan parikot iti dayta, Arnold. Aglinipat tan. Gapu tajak kayat mo tan tikas ken ka. Saan anasakit tinakam ko iti panagwin na swasta? Ala, Manong. In-break mo gayam ni Lisa. Wala, ngamin. Saan gayam nga iso ti arapaap ko a babae? Sino kumati arapaap mo? Babae, abaknang. Iti kasta, agbiagak met ananamay. Anya? Ngam niya, di mo ibagbagay ti uray asino da ito nga imbagakan ka. Jak amukan ka, Manong. Ambisyoso ka mo't gaya matao. Katuan, nauma akon iti kinarigat ti panagbiag tayo. Isu akayat ko ti mga sawa iti baknang, tapno mairano dak. Oh, adto yan, tigat-gatangam asabon anabanglaw, Arnold. Ato'y matibayad ko, Nana Carla. Hello, Nana. Ay. Gumatangat man iti shampoo. Naibusanak ngamin. Hello, Miss Jinky. Ita ka laman na makita. Uwan, ngam agbakasyonak pa ita dito lugar tayo. Kasta ka di. Ada ka din boyfriend mo? Ha? Awan pa eh. Ay, saan adito ito no alugar no armam ni Jinky, Arnold. Sarong karam ay jebalayda. Ha? Wala na. Jinky, mabalin ka diya sarong karang kay jebalay, ha? No sanak ang makaistorbo, Sige. No kasta,
Sarong karang kayo ton rabi. Awan parikot. Adto yan, tay gat-gatangan nyo, adwa. When nana. Ato iti bayad ko, nana. Ay, agyaman, nak. Ay, saus, nagmayat ti isam nyo, adwa. Ha? Ay, panagkunakat at kinaawatan kayaw. Sa bagay, agbagay kayo, adwa. Ha? Tanataar kan napintas kayaw. Anya dyan nadamag ko, Arnold. Inbreak mo gayam ni Nita. When Benny. Ni, apay ngay. Nasingpatmat, napintas pa'y. Awan maghanap ko kankwana. Pag kunaamat iti kasta. Ay na Benny. Anya ko mga iti maghanap ko kankwana. Kat addalat ta iti balayda. Awan matrabaho na. Kat no agap apply ka no iti may nga opisina. Kanon to pa makatrabaho. Anya. Kaya't mo asawan. Inbreak mo ni Nita, tawan trabaho na. Una, awan magimulak kankwana. Anya, nagalaskan. Marigrigat ak lang aruden. Ita, marigrigat pa iti kaayan-ayat ko. Ay saan ay? Iso nga imbreak kon. Sa bagay, nasaysaya at ta-inbreak mo. Ngamin, saan asika ti lalaki aparakan kwa na? Anya? Wen Arnold, tirumbang aparakan ni Nita. Katay lalaki anasaya at ti ugali na. Saan nakaskan ka aparparaw pa ulaang ti panagayat na kan? Ay kat no kayat mo, akit di armam ni Nita. Sa bagay, da kayo ti agbagay. Nagloko kan. Nalakam lang nga ibagaday ta? Awan madakas na no armam. Nusong batan na ka, o di mayat. Sige armak ni Nita. Takinapudno na. Idi pa'y lang agayatak kan kwa na. Inunaan nak lang amin. Di armam. Nusong batan nak ni Nita. Ipakita kan kwa na tinapudno a panagayat ko. Tasaan akaskan ka? Bulilikong. Sige, agkape tapay. Tani, nalamag tirabi. Agyaman na ka. Imbag man, ta nakapasyar ka dito ibalay mi. Una, takayat ko ti agaram kan ka. Talaga? Ngam, jackpot siya awan pa'y girlfriend mo. Talagang awan. Iso nga di nakita ka. Kaya't ka asarong karan. Okay. Awan mo't parikot. Gaputa awan boyfriend ko. No kasta. Awan mangiparit iti panagaram ko kan ka? Awan. Agyaman ak nga no kasta, Jinky. Itapay lang. Ibaga akong ti marikriknak para kan ka. Agayatak kan ka, Jinky. Dayta tipod na. Anya? Sinong batang nakaadagos ni Jinky? Wen. Makitam? Matungpalan ti kayat ko. Ti makaasawa iti baknang. Ay, jak amukan ka, Manong? Ket allukuyak ni Jinky. Tapno agkalaysa kami na dagos. Narigatan. Ang mga nuagawan ti sabali. Manong, ay ayatam ka din ni Jinky? Wen. Saan? Daka mo. Ay, Manong ko aya. Ay, agar-aramid ka iti parikot mo. Anya parikot mo't asasawam, Lisa. Panunutam anaimbag ti aramida, Manong. Saan mo apang namnamaan ni Jinky? No saan mo mat nga ay ayatan? Masurusurok to nga ayatan Unay kan, Manong. Siguradong agparikot kanto. Saan? Tay panamnamakan ka. Naragsak to tibiyag ko. Ngamin, mairaman akto iti kinabak ng da Jinky. Ala, sikat ti makaam mo. Sapay kumangarod, tapumudno ti kayat mo. Anaragsak to ti panagbiag mo, Manong. Wan ngamin, saan akton nga agrigat? No kasta? Kaya't mo nga agkalaysata? Wan Sige, ibagak ka ni Mama. Angam,
Maawat na nga ta ni mamam para kan ka. Basta lakit din napudno ka kanya. Maawat na ka. Una, napudnuakan ka. Isu nga rod, akayat ko nga kalaysatan. O sige, agrobot ta nga rod itan. Tainta ka sarita ni mama. Mapanta iji Viskaya, ta ijay ti ayan na. Iti may sa abalay mi ijay. Ngamin, di na mapanawan ti patpatalon na. O sige, agpabiskaya ta nga rod. Takasarita ta ni mamam. Palagipan ka pa'y, Manong. Agpanunot ka anaimbag. Sumardang ka man, Lisa. Saan ngamin nga ang angaw day ta asirkam? Seryoso ak iti dayto yung aramitak? Ikalaysam ti babae? Adi mo mat ay ayaten? Saan mo ta narigat nga ayaten ni Jinky, ha? Gaputan na pintas. Ala, makaamu ka nga rod. Ading ko, tulungan na nga agrubat. Ingka isagana dagiti kawas kong agbiyahe. Tay nakagdigos. Sige. Planchama, tapno saan akusot-kusot. Kababain mo't kini Jinky. Matungpal, Manong. Anya, kayat yun, ti agkalaysa. Wan, mama. Ipalubos yung ka di nga kalaysa kami. Ay ayatam ka di talaga to'y anak ko. Wan, nana. Sige, agkalaysa kayo. Adda ka di kwartam para iti panagkalaysayo, Arnold. Wah, nana. Adala basit ornong ko. 10 na aribo a pesos. Anya, day talaang turnong mo. Ita, karitam nga ikalaysa ti anak ko. Mama, diyak kalikaguman tinagarbo akalaysa. Tinasken, agkalaysa kami. Nagposkol mat gayam tirupam alalaki. Mama, di kay agsao iti kastakan kwa na. No di yung kaya ti aggastos iti kalaysa mi. Saan lang? Basta tinaskan kanya kat agkalaysa kami ka ni Arnold. Anya langan ti makuna dagiti kakabagyan tayo. No saan anagarbo ti kalaysam? Saanan anaskan, mama? Saan nyo latan nga ipakpaka mo kadagiti kakabagyan tayo? Sana mabalinti kasta. Sige, siya kun ti makam mo, iti kalaysayo. Anya ti makunam Arnold. Akal pasan ti kalaysata. Kat ag naedtan dito'y kay patpatakdar ni mama abalay na. Kukwata ka nun daytoy. Naragsakak unay, Jinky. Naungat at talaga ni mama. Ngam no maipapankanyak nga anak na, ipaay na amin akayat ko. Pagyamanam takasta. Kan, uray saan tangag trabaho. Agbiag talataan na namay. Ngamin, baknang kami. Kat ipaay amin ni mama dagiti masapsapul ta. Pakaragsakak unay dayta, Jinky. No anya ti pakaragsakak, ipaay ni mama. Saan ka nagbidot anang ikalaysakin ka, Jinky? Saan Apolos? Saan amabalin ngagtugtugaw kalatan, Arnold? Ha? Naglalay nga mo no saksaklotem latan dagiti dakulap mo. Agtrabaho ka, tapno at da sirbem. Mama? Ikan kay ti talonam. Sika mismo timang talon. Iti kasta, saan kalatan ngagtugtugaw? Talon? Wan, agtalon ka. Tapno at da pangalaam iti ipakan mo, iti pamilyam. Ha? Di mo ko na napapakpakan kalatan kanya. Agbayin ka mo ta. Kwa? Sorsorwam ti agrigat. Sakbay ngagnamay ka. Oh, apay ang nakatugaw kalatan di taabay ti tawa. Maturog kalatan. Anya ti parikot mo? Wano, gapo ka di ta pagtalunan na ka ni mama? Ha? Kwa? Agtungpal kalatan ka ni mama.
Gaputa pagsayaatan ta, ti pampanunutan na. Panagtalon ti pagtataudan ti kinabak ng mi. Iso anas kan asursuruam ti agtalon. Nang runa, kat bakata ni mama. Asino kumati sumublat kan kuana, no saan na si ka. Sige. Sursuruak ti agtalon, Jinky. Barang kabalak. Naskan asursuruam Arnold. Tapno saan nakaaguraan ni mama. O anya, kumusta kan, Manong? Ngimisit kamutan. Kasano? Agtaltalo na kay Biskaya. Ay, piman kamut, Manong ko. Piman, kunam. Ngam nagkatawa kamat. Kasanumot ngamin, Manong. Kayat mo nga agnam ay tibiyag mo. Iso anang asawa ka iti anak tibak nang. Ita, agtaltalon ka? Wan nga rod. Kunak no agtugtugawak latan. Ngam nagbiddutak gayam. Anong samate agtalon? Anya pa'y ngay. Ay, win gayam, Manong. Nag-video call kami ka ni Rina. Tiin mo na akaayan-ayat mo. Adagayam ita iji Hong Kong. Agurnong ka no para itibangunan ang negosyo. Kasta. No isu ko mati inasawam, di saan ka kumangagtaltalon ita? Anyangay nga rod. Ano sam at agtalon? Total, saan ka mat nga agbisin dita? Kan para matlakada kayo a pamilya dayta. Wanan na. Agbabawi akman. Nga masapul at agdarakon. Nang runa kat agasawa kayon ka ni Jinky. Uray saan ko nga inayat ni Jinky di damo. Ngam nasursurok matlaan nga inayat. Gaputa na singpet-met nga asawa. No kasta, naskan mat nga agsingsingpet ka, Manong. Ipaneknek mo ama ikari ka na ikamang itibak nang apamilya na. Kunak no agtugtugawak latan anang asawa kini Jinky, gaputabak ng dalakit nga rod, Mr. Lonely. Ngam nagbiddutak gayam. Isu nga ita, agtaltalo nak, nga uray jak kuma kayat. To'y pagayam mo, Arnold. Pagayam Arnold, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Magustuak tinakuna ni katugangam. Asakbay nga agnamay ka, nasken nga agrigat ka. Kayat na asawan, agtrabaho ka iti husto. Tapno tibiyag mo, agprogreso. Tanasaysayat matlaeng no ti kinabaknang mo, kat nagtaod amis mo, itilingit mo. Bueno papagayam, ingkanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Arnold, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.